abana barigera umunsi umurundi gumwe barumu Esther na Tabi w'imyaka 8 hamwe na Tabisa na Tayi w'imyaka 6. Nyina abana ba Silvia Nangota n'abana bandi bashatu abarumu Rihanna Namfuka, Mariam Nantanda hamwe na Isaac Kisure w'imyaka 2 bo bahonde ku rw'amagara gensi konka nabo bari yunu bajanjabwa. Ishabana bawamanyoheri yakagazi ashobora ngwihane kugire kurara abeira inishe Edward Kajimu berorigero muri Jinja ukugezaho kutakumutana n'ondijo muturage kandi uri shento ahashonga z'ubutekerezana ahakibanja. Kaganzi nashobora nagira ngo natekateka ngo mutemu okuta ubutumuri cyayi izireho bwanyuma yo kureba umukazi we yashora umukiyungu obwabera batwari ibyo kuriya aheru ahabera shitami hamwe n'ishe. Naye doboze yo mama bana ikakunyonguza nenziru ko emisinde kujyanda be mama bana kicyaba nenkonkona ateryanze kuri simva kuboruki ndugula ningira ndabe ukitusa ku bantu bantu ngekiri mudiro pero lero ogu yashobora ngumkazi we kwatahira munju ajire kugarukamu kumuhura natera enduru nakwatana biragara nuko kwireka akashanga abana be bona bari omumagara mabi munonga. Ogu nagira ngo akozere kiri kubasika cyona kurebeka ngo yacungura amagara g'abana be amwe n'umukazi we ari kubahereza umunyo onka babiri tubabasize kona mwinazi. Mama abana aguderi aborogereri ayayana omwana omuto gwa yonsa na yali awo ayayana bana abalala abakuze n'ababudiridde ngabugoba nabo baguderi bonna bali awo bayayana baboyana boyana. Umukazi we Nangota nawe yashobora bimuhabeireho umwiro. Kaganzi nayongera nashobora nagira ngo bwinazobo nubutekwa kuba burigirire ahakibanja icyamaze rubwire burengwa na tunganda hamwe n'ishento Joseph Jingo. Defense we tareki Joseph Kiza nashobora nagira ngo bo nkabebembezi b'cyaro bagagezaho kutaha umushonga ziri ahagati y'abantu aba ukasbereza kibaremere. Arudenga fulo mu buzibu mbera ye report kagama jajabwe kamita sirwe bwe nagama jajja jangu tumare songa tuyambe kwanga mududenga timujja ne yakabenje kagenda otuke waka kulebizibe abo wali tukara fulo buzibu family yafwe mzee tara n'abakujja tuloza je mzee seruwo jajabwe olwalero erubana okudamu kutuvule mu nsonga zona zigone rusiyeno inatumatwegata mwalize ensonga ibatusa akede ku macharo kujika mabikabana yabona bafudo utwa. Muringo ngo gumeyuru mukuru wegombora David Segawa ashobora nagira ngo umutemu ikizenderura cye nikitekwa kuba kibeire kiri ecyo kweza hwe kayona. Ola banga bade bayine kigenderero cyo bamalaho bono murundi gumu baba bade bayakonta mwene. Ola banga waliwe kigenderero kiriko kubani ryo kutta nanyini kibangiye cyo kwasono mutabani we n'abana bene batabani we bagende adamu kuze kibanja abali necezoro kubiriza abantu ebyo bugagga bigwawo abali abagagga bavu atabavu bagagga. Umuhabuzi w'umwebembezi w'ihanga Honorable Vincent Bamuranga Kisempija ajumirire kikorweke twagala okubiriza abantu baffe okubeera abakakamu ebizibu mu nsi tibibulamu naye tusala amagezi okubimala mu nkola y'amateeka ne mu nkola ey'okuwuliziganyanga bannansi nga tukozesa abataka n'ebitundu.
njagala okuwa weyamu nja kugoberera okulaba nti ab'amateeka banoonyeza abaana baffe abafudde obwenkanya. muringo nuko gumwe abaturage batari bamwe na bamwe nabo beine barikugamba abutekerezana oburi aha kibanje eki. Omutima ogwo mutima kikaaki tuvumira nese kuvumirira yenna kubanga ne bwoba ng'olina ky'oyagala ne bwe kibanga wakivula bakiramanyi bwagambye nekyo wasikira kannange waliwo ekisingako ku ekyo ekisingako bwe buki bwe buntu bulamu. naye bano abalala abasigadde nabo bambi bakyalimu okugugumuka ne maama yennyini naye tujja kuwulira ennaku bbiri ng'abakoze ekintu kino nga babatadde. Tusaba leero ku luno abantu mwenna muveeyo tulondoole ensonga y'abaana bano enfa gye bafuddemu amabujja agafaanana bwega naye nkivumirira. Mushachi witu yagambaho n'orukora nk'omugambizi wa polisi w'ekyanga kya Masaka Faizo Magumba kandi ogu yahamya obwinazi obu arikushoborera ngu baine n'omuntu ou bakwatire okuyambaho omu kucondoza. Faizo Magumba yayongera yajumirira abantu abarikukwatira amateeka omu ngaro ahabw'emihondano y'amataka. Polisi yaffe y'e Kalungu eri mu kunoonyereza ku nsonga egambibwa nti waliwo abantu aba famire emu be bateeredde okutwa mu kyayi. Abantu 6 kigambibwa nti be banywedde okutwa buno era nga bo 2 bafiiriddewo mangu ddala. Ku bafiiriddewo kwe kuli omwana ayitibwa Nantayi Tabisa ono wa myaka 6 yabadde wa myaka 6 egy'obukulu n'omulala Natabi Esther ono wa myaka 9. Gacha kwa Bashir Karima abwa Tayari West.